Sagudayan nga rod ti surat ni Nanding anapauluan, kayat ko ti agapuko. Dear Kasim. Sakbay man nga inak isalaysay kasinyong ti pakasaritaak nga kahit ko nga iburay kada kayo. Kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di Tanemers Studio kastameten dagiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg nang runa kadagiti nayat nga sponsors yu. Naawis ti rignak nga mangiburay ti pakasaritaak ngamin kayat ko ti agkid daw iti pamalakad yu kasinyong. Kakaisuna winubugbog tong anak mi kani Wilma nga asawak ni Aldrich. Ket gapu ta saanen nga napasarunwan ni Aldrich inaklon milatan nga siguro iso ti pagayatan ni Apo Diyos. Iso talaga ti pangedeng na nga may salaeng ti agbalin nga bunga ti ayan-ayat mi kani Wilma nga asawak. Sa nabalik ko nak tas siyak lalaki, okay lang kanyak, uri may sa tiputot ko. Basta laki di lalaki. Apay, siyempre kadwan nga lalaki nga adaan iti anak, winuputot, ti kayat namat, maiwaras to ti apelyido na wino maiwaras to ti pulina, babaen iti anak na nga lalaki, winuputot na nga lalaki. Nga isuntumot ati mangiwaras to dati apelyido. Saan ka di? Ngayon, bayat ti panaglabas, ti tawen kasinyong bayat nga dumakdakkel ni Aldrich nga anak mi. Adda ti madmadlaw mi kenkwana, nga kasla pakapukpukawan tinamnamak nga maadda anak to iti apu ko. Ngamin, titigtig na ni Aldrich kasinyong ket medyo nalukneng. Idi elementarya pa ilaang. At dadagay di gundaway nga makitak nga nakatugaw no nakatakder kat kaslag taktakder mo nagtugtugaw nga babae. Ngayon no sa ludsudik idi bakla ka. Aldrich, bakla ka. Saan tatang? Saan ka bakla? Tamok no bakla ka. So, or plastarem nga rin pa nagtugtugaw mo, kada pa nagtaktakder mo, Baka ibagada bakla ka. Saan tatang? Saan tatang kunana tunggal sa ludsudek ni Aldrich? Tanumanen at makita ko numadlaw ko nga gargaraw na, tigtignay na, panagsauna, nga saan nakas gagangay nga panagsao iti maysa nga normal nga lalaki wenno dati malalaki ko ma. Ket no kasaritak met ti asawak kanayon met latang ibagana nga makamot no naluk ng laeng ti panagsauna. Si kamot nanding. Ado ti kakasta. Saan laeng nga natangken ti panaggargaraw na ngem lalaki ti puso na. Baybay ang kadlata. Ubing met pay di Aldrich. Apay, nakitam ka din nga nagbado, nagkawas iti pang babae. Saan mo? Saan mo lagayam? Apay, ino damagam no bakla. Wen ko na ka de. Saan ko na naman? Malagayam. Iso nga saan mo nga pakadanagan, saan mo nga pagparparikutan, dayta. Kasano nga jak pagparikutan ba kahit? Kakaiso na lang aro dahil bugbugtong na nga anak ta ni Aldrich. Bakakit di no anya? Bakagad din no pumalpak pay. Pumalpak nga. Bakagad no matuluyan nga agkulpi. Agkulpi nga. Baka nga rin no agbalin na bakla. Kanman ano no agbalin na bakla. No talaga nga isot gasat na, no isot kayat na. Apay, di mo ka di maklon. No bakla nga talaga ti anak ta. Ay, saan ko maabakit? Amumot nga kalkali kagumak ti agapukaw. Iso na lang tinamnama ko ng agapuko, apay siga, di mo ka di kayan ng agapuko ta. Kakayat ko angim ubing pa'y di anak ta. Apag sagpat na pa'y lati high school.
Putot wina apo ko mo ti bagbagamon, Nanding. Sika nga talaga. Madanaganak nga rod, Wilma. Pwede nak maawhatan na ya. Kumakit no ikanak pa iti sa bali nga anak. Tapno adamot namnamak. Nabaring dampay sa bali nga pang namnamaan, ta saan lang nga ni Aldrich. Anya ti kahit mo asawa. Saan kamot pa nga menopause? Intay padas. Baring masarunwan ni Aldrich. Unay kan lakay kong baketan. Naku, hindi ko mapailaan mo ang imita. Karigat pa iti biyag. Nagrigat to pa iti biyag. Sakit kasta nga. Bagbakit anak pa yun. Baka jak tumulamaw awir ti agbalin nga anak ta. Saan kamot pa menopause? Nasurok 40 kon. Dahita pala ti panpanunutam, Nanding. Ayunay mo tayo. Agingga nga dimteng ti panagturpos ni Aldrich iti high school wenno grade 12. Agtawen isunan iti 18 at adan nga madanagan na kasinyong agkolehyon ti anak ko angem awan man pelaang ti awan pa pulos ti inyam amuna nga nobya na awan na pulos ti naibagbaga na nga nagkursunada iso na iti may sa babae. Ad-adakit di nga kimaro deti atap ko nga bakla ti anak ko gaputa ad-adda nga nasingid iso na kadagiti babae. Kahit ko sawen, babae digiti barkada na. Babae digiti kapulpulapul na, dagiti kanayon na nga kadkadwa. Ngayon ulitek, saan nga agar-arwat ni Aldrich nga anak ko iti pang babae? Lalaki mo, aming nga, pati pa nagsauna ka di mo maibaga. Nga adabakbakla na, at the time na nga ti nabangag mo ti boses na. Numag na kat saan mo't nga na agkinkin ni. Isu na laeng ta, idi high school, when idi ta agraduarin iti high school, naduktalak nga ti hilig na kadigiti agbuya kadigiti beauty pageant, nga ti music nga pagpaborito na kadigiti kurkuriyan, nga naghilig nga agbuya kadagiti fashion show iti Facebook wenno iti YouTube. Anya manin ayat ti problema, ma'am. Agradwar ti anak tan, rumbang nalaing agragsak ka. Agradwar gagpaiso ni Aldrich. Ang imawan prepulos ti inyam amuna nga nubya na kadata. Amum ka de. Wilma. Mahilig nga agbuya ti anak ta iti fashion show kada beauty pageant. Baklan samod gagpaiso ni Aldrich. Apay, gaputa mahiligin nga agbuya iti beauty pageant, wenno fashion show. Bakla. Baka mo't no magustuhan na nga buybuyain dagiti nakabikini nga babae ang agramram pa. Ngata. Kadyak amo Apay, imbaga nakadikin ka nga bakla isuna. Saan ko na namait? Malagayam. Idi pala nga pagparparikutam dayta Nanding aging gaita. Madanaganak nga road. Adan iti usto nga agad ti anak ta tapno agkanubya. 18 sunan. Ay dayta man pailang panagbasa na ti kolehyo ti panunutem. Saan kit di dayta nga panagapukom. Agapukukan tulad ta no talaga nga ipaay ni Apo Diyos. Ipaay na. Ay kasano nga rod no agkulpi ti anak ta. Kasano nga rod no ti may isang aldaw kay ipudno na kadata. Tatag nanang. Ada boyfriend ko kuraran yan tong karod. Awan to apulos tinamnama ko nga agapukaw. Uray si ka, Wilma. Apay kayat mo, nga saan kanto pulos agapukaw. Kit agapuko talatan kadagiti kakaanakan ta. Ay jak kayat. Di kayat ko kat nagtao da mismo kanyak. Apay ngamin nga di mo kayat ay ha. Di anya manang. Agmemens kamot payla, Wilma. Umay ka na. Tabari nga dapay sa baling ang pangnamnamaak, malaksid kini Aldrich. Ay, tila adang nga panpanunutim si ka, Nanding. Palalam, magad. Umay ka dito. Ay, tana anak. Umay ka dito. Intalay padas. Tabaring makabuuta pa, Wilma. Ay, makikiak dita. Makikiak.
Ay, magustuhan mait. Magustuhan mait. Sika nga talaga. Nanding. Alan agad duduwa tala dito yung balay. Umadamdama sumangpiton ni Aldrich. Kaapi ngamin nga kayat mo pala nga agalak ta, kaanak ta. Ag kolehyon ni Aldrich. At sikan tumot nga main. Di mo tumot kayat. Kayat ko, angim saan tamot ka nakabuon, kalpasan na nakabuo tao, no, inpas ngay ko ni Aldrich. Pinadas tamat. Kadi ipadas ta pa'y aging nga mabalin pa'y laang. Padas talat ta. Kasti kunak. Bakit akaw? Lakay kamutan. Oh, anya ko mati problema. Importante agad agsikog ka pa'y laang. Tagaputa agrigregla ka pa'y laang. Kat no aganakak. Kabailak nga tapay. Bakakit no masisaryanak at pagpasisaryan mo. Kat din no kasapulan nga agilako ak tinuang winubaka ako. Ay, aramiti ka. Tapdulaing ang kaputo takmanan. Nabareng lalaki. Ano lalaki? Bantayak ti panagdakil na. Apinas ka nga banbantayam. Muna, tapno masigurado nga saan nga kulpe. Alan Wilma. Mekan Ay, Diyos ko, aya. Kumano si Kati agsikaw. Nagrigat matgarot ti agsikaw. Sakit kastoy ti tawang kon. Dandan ni ag-50. Kuman ano kuma? Api kas karinayat agsikaw. Ti bibigat. Di mo laam mo no anya trigat kumatidisi ko ni Aldrich. Kaububingak pala, di kat nagrigatan. Anyan tulakin di itan. Akat no ipas ngay kuntaw. Bakakit no jak tumaw awer gaputa nakapsot to ti bagikaw. Kumaano mapangnamnama ang kamay, kumaano makatulong kamay. Anda ka mo lata ititalon. Unay ka mo tayo. Di mo lang kayat mo tayo nga pagustuhan mo tiri kid daw ka. Alam na may kaan. Ay na Diyos ko, nagkulit ka nga talaga. Uwan man lakid din. Uwan man laing yung tapno na awan ti sa saumaw. Talaga. Nung makabuo ka pa'y Bakakit no, baka no niya. Baka amat no nag-expert mo ten dagita tubog mo. Tikanain mo nga panagin inam. Ay, imposible mo ta. Baka di pa'y tumangkin daytan. Ay, imposible daytan. Tumangkin daytan. Basta aglabos ka, agkayang ka. Ala, makaamo ka no isot kayat mo. Dayta. Agay ingatong pa'y tabadum Tapno makitak mo tabarukong mo tapno no. Maayo mo tirignak tapno magargari Nangadukid din ngakit-kit tawi mo na ya. Dayta. Ano sam Dayta. Oh, apaw. Apo mayat pala ti sukog ti barukong mo bakait. Na may samot ti nagsuso. Anya nga may sa? Duwa kayo nga nagsuso Una. Nabayagan nga jak nagsusaw. Ala, malakid din, rugyamon. Tabarang mapatganda, takid daw mo nga makabuo ka manan. Basta lakid di tulungan makabuo ta. Wen, ala ka raw. Anya. Aguriga Apis karida nga patangkin na ya. Tiamok man no alis tumla patangkin Saan na kadagdagin Ado pa'y ti obrak si kanan din. Alam mabiit laan. Aguriga. Dayta. Uming-inga rin bakit? Alan, tanudiak man nagkaapo ko, di ta man nagkaapo ko kini Aldrich. Nulakit di makabuo tapay ti maysa. Bari nga dapat tinamnamata. No si bibiyag tapay mauray tapay ang agapo ko taking kwana. Anya? Panunutim ag 50 akaw. Saan agpaiso nga sa anak pa nga nagmenopause. Taagregreglaak pa'y laang. Ngayon no bilang laang taagsikugak, nandeng, na panunot mo ka de. Yan niya. Nga, urayan ta ti manong atawan. No kas pagarigan taagtawon to iti nasorog 20 ti anak ta nga may kadwa. Santo agka sa agsikog. Panagkunam nga ta, si bibiyag kanto pa'y. Ay, unay ka mo ti kaslanak mo la ilunlunodan, Wilma. Saan ka nga ilunlunod? Ilawlawag ko laking ka. Ti realidad nga naladawan ti amin. No saan ta nga agkaapo ko kini Aldrich. Awan nga talaga tinamnaman. Ay saan? Pilitek ti agbyag. Tapno maimatangak ti
Panagpas nga ito, dati may kadwang anak ta. Panunutin pa ilaang no kasanuta nga makabuo. Di takit panunutin mo. Ay, talaga. Idyak amin na bisyo. Talaga nga kayat po agkaapu ko. Ay, Una, ayat ko laeng nga si bibiyagak to pay laeng. Into no agpas nga, dati may kadwang agbalin nga anak ta. alaman, uwan man laang. Ala, sige. Ala, no timbang ka nun. Ala, dugsol mo ni sirek mo. Tapno malpasan. Tabarang no makabuuta ko na. Alawan ka din. At beta, yusok ko nga ro din bakit? Uwan. Ya. Ah. Basta si ka ati makaam mo. No marigata na kagaw awir ti anak ta. Gaputa ba kita kon? Naskin nga adda ka. Nga mangtulong kanya. Si ka ti mang sublat kanya. Uwang kunakbot ka. Ay naaya. Basta agkaapu ko ak. Aramidek ti amin. Ya. Wilma. Diyos ko aya. Ti ayat mo launin nga agkaapu ka. Ure no bakit kilakaitan? Kaya't mo bailaan nga maadaan tamanan ni ti anak. Alawan Kastat kalikagum ko. Nga maadaan iti apu ko. Iso nga ikarigatak ti makabuo. Iso nga ilalaig ko ti agimula. Ala, dumsaan ka na. Guri ka. Apay. Guri ka. Urayin mo't nga. Marigreg amin nga tubog ko at bareng no dagdagkil namnaman nga makabuta. Kasti ko baka napalit na tatubog mo. Baka di pa'y dumano na yun. Saan ka ngamin nga kontrabida? Negative kamot nga may. Gayam, pare. Pareng Lito. Saan ka di nga nasingid nga agpagayam ni Aldrich nga putot ko, kay ni Kiara nga putot mo? Ay, iwan pare. Talaga nga nasingid na nga agpagayam, hindi pa lang pasbasa na elementarya. Uwing nga rod, nadlaw ko. Ang imsan mo ka di mapanpanunot, parang Lito. Tiyan niya pare. Kasla agbagay dagiti duwang anak ta. Anya? Agbagay da ko na. Ni Aldrich ko, kay ni Kiara nga putot mo. Kasla bagay daw, no, at the chemistry da. Saan ka di? Saan ka di nga? Bakla di putot mo, pare? Anya? Pagkunam, naibaga ka di king ka ni Kiara nga anak mo? Nga bakla ti putot ko? Bakla ni Aldrich ko? Saan mo't pare? Ang gaputa, kanayon nga kagkadwa ni Kiara nga balasan ko agad. Impagarup ko nga bakla. Yung saan mo't nga bakla ti panaggargaraw na? Supe sa more di baga bakla. Una takas lang, puro babae mo't digit-digigiyim da. Puro babae mo't digit barkada na. Karaman na ti balasan ko. Alagit pasensya ka na pare. Pasensya ka no napanunod ko nga bakla ni Aldrich ka putot mo. Sa bagay, awan mo ti pakakitaan nga bakla isuna. Isuna lang nga ta, di pinagkanobya. Uwin nga rod. Ang imnakas pagarigan ta saan nga bakla di ni Aldrich ko. Okay laking ka, nga sunod tiyag katuluyan, parang Lito. Okay lata pare, basta kinaya tanda. Lagi ibagak to nga road. Mas na masapol, ngayon to agkulehyo da. Isudan to lata ti agkuy-kuyog. Tabaring no ma-develop ti riknada iti tunggal maysa. Ay, di problema karod parang nanding. Baka saan ko nga pagbasain iti kulehyo ni Kiara. Anya? Apay mo parang Lito. Karigat tibiyag pare. Amumot nga masakit ni bagay. Kat baka pagsardingin mi pelaing ni Kiara. Kastimot nga
karigat mo ti proyekto me. Manmanulayang ti awat ko nga trabaho ita. Kasta iya. Nasakit para iti anak ko takayat na launay ti ituloy ti panagbasa na. Ang imaawatan ng tumadlaan. Talaga nga narigat ti biyag mi ita parang nanding. Imbagking ka tanalawat iti taltalunem nga daga. Sa damot ti panggadan ni Maring Wilma. Ngimsyak. Sisyak lang ti mangbibiyag kadigiti anak men. Sakit na idalit pa iti sakit ni Marem. Iso nga dakkel ti posibilidad na nga saanin nga agbasa ni Kiara, pare. Ay, kasta iya. Ay, ala. Kasta nga talaga ti biyag, paring litaw. Angem, kasti kunak. No, kas pagarigan ta kinayatan da. Awan mo ti problema niya. Awan pare, okay lang kanya. Sige, nasaya ato nalawag ti amin, paring litaw. Mala, ibusin ta nga rutin dati yung arak nga pagsangsangwan ta. Agawid ak tumatay. Aldrich, anak ko. Tang. Nakapili ka din iti kurso nga alaem into no kolehiyo ka. Itata nagturpos ka niti high school. Kaya't kulaing mo't nga maamuan. Kaya't may kininanang mo nga maamuan no anya ti kurso nga kaya't mo nga alaen. Diyak pa'y nakadesisyon tatang. Di mo ka di kaya't tiyag inhinyero. Agbalin na pulis, criminology. Mayat di jay. Saan tatang? Baka kahit mo ti agmarin. Agsakay ti barko. Agbaling nga siman. Mabaling ka agmaritime. Saan tatang? Anya. Saan ko kayat na kita tatang? Anya nga ruti kahit mo baraw. Diyak pa sigurado tatang ti pagpilpilyak. BS Tourism. Tourism. Kada conforme ti tatang. Kahit ko pa ti agmestro ko mahalak ti education. Sakto agmasteral. Kahit ko ti mangisuro. Mabalin mo nga sa bali nga kurso ta ori kolehiyon tot pangisurwa. Mangisursuro. Depende tatang. Sa anak pa nga nakapag-decide. Di mo kaya ti agpulis, di mo kaya ti agbaling nga siman, di mo kaya ti agbaling nga engineer, weno saan tang? Kasta iya. Kompormento di tatang, basta ado di kiti pagpilpilya. Ay win gayam tang. Umay gayam di kiti talong nga gagayam ko. Sino? Ni Kiara. Ni Kiara, di ay putot ni paring litaw. Untang. Kastamat ni Jasmine kini Charmaine. Taltaluda. Untang. Awan ka di ti lalaki nga barkadam. Lalaki nga gayim mo. Tinasigid nga pagayam mo. Awan tang. Puro babae ka di ti gagayim mo, Aldrich. Untang. Adamat di kiti close ko nga lalaki. Adda nga kaklosak di kiti babae tatang. Kasta iya. Diyos ko. Apay nga ta. Apay gayam nga umay da di kiti gagayim mo. Kuatang. Kayad na nga agbabanding kami sakbay nga agsisina kami. Agsisina? Apay nga agsisina kayo. Apay di kayo nagtutulag nga may mesa nga pagadalan ti pagbasaan nyo iti kolehiyo. Saan da ka nung agkolehiyo dagiti talong nga gagayim ko tatang? Anya? Apay magbaraw? Pasigmot nga marigrigat ti pamilyada. Ni Kiara. Masakit ni mama na. Ni Jasmine. Nadisgrasya mo ti tatang na. Ni Charmaine. Aduda nga kakabsat.
Ket yun unada pa lang nga pagturpusin ding iti manangin na, kada manungin na. Ah, eh, ah, maasyanak orod kada kwada tatang. Tatalaga kayat dati ag kolehiyo. Nga nula mabalin ko magat aramidan dati amin. Tapno laeng saan da nga sarding ti panagbasa da. Kaya't mi ko mga agkakadwa kam lata. Nga uray no may sa akurso ti alain mi. Angim kasemot. Ah, kasta aya. Ala, kasta nga talaga ti biyag baraw. Ala nga, sige. May kay tulata di daw. Kat pagluto ni nanang mo, iti meriendain niyo. Ah, agyaman nak tatang. Ah, ay, si Kagayam, Kiara, malasang ko. Ay, hello, Uncle. Ah, nagsarita kami kini tatang mo, di na minsan ngal daw. Ay, ape, ano yung tinagsalitaan niyo, Uncle? Naibaga na kanyak, nga saan ka kanun nga agbasa? Ah, nukastapod na. Win, Uncle. Awan nga minti pagpabasa da tatang kanyak. Sapay masakit ni nanang. Kahit ko kumamot nga kolehiyo ak. So nga apalak lang unay ni Aldrich. Kastamotin kadigiti dadumapay nga gagayim mi kit ka eskwelaan mi. No apay nga minmut nga iran-ran na ti panagsakit ni nanang. Angim no kayat mo, no adda kumakit kayat mo nga talaga ti agbasa balasang ko. Kumata, Uncle. Ta adamot ti arapaap ko iti biyag. Kaya't kumat nga makaturpusak iti kolehiyo. Kaya't kung tumot na bumak na nga. Tadyak to kaya't nga marigrigat tumot ti agbalin nga pamilya. Kasta nga talaga. Tano napadasa mong tirigat ti biyag, saan mo kaya't nga ipapadas iti agbalinto nga pamilya. Iso nga aramidik ti amin, tapno mapagturpos ko ni Aldrich. Angim adaman ti salud-sudeking ka, Kiara, anak ko. Anya di di, Uncle? Awan ka diti, may istorya kada kayo di Aldrich. Nga anya, Uncle? Nga, may panggap iti Rick na. May panggap iti Rick na ti puso na, wano iti... Di kayo maawatan, Uncle. Awang ka diti, amuyo nga, nagbalin nga nubya na, wano agdama nga nubya na. Awang ka diti may bagbaga na nga crush na, wano ar-armon na, nga babae. Wano ada ka di nubya na kada kayo. Ay, awan, Uncle. Agbabarkada kami laeng, agagayim kami laeng kada Aldrich. Awan mo tinibagbaga na kada kayo nga tipo na iti may nga babae. Saan naman nga isistoryahin di kita nga banag, Uncle? Agim saan kay kadi nga mas daaw no api nga dakay nga babae ti barkada na. Imbes ko mga lalaki nga pada na. Jack, masungbatan na ito, Uncle. Ah, Kas lang amin, imposible kasi, api nga imposible. kas na saan mo't nga babae ti kayat na, Uncle? Anya? Anya ti kahit mo sawad Kiara? Saan naman nga direkta nga imbaga, kada kami, saan naman nga ibagbaga kada kami, ngem, kas lagay ni Aldrich, Uncle. Gay. Wen, Uncle. Puso ti babae ti, puso ti babae ti puso na. Ay, saan Mart? Ay,
Awan mo ti pakalasinan iti gargaraw na tigtignay na wano pa nagsasauna saan ka de. Ultimo pa nagarwat na kat lalaki. Unangkel. Ang jaka mo. Basta naggagayim kami madlatan. Da kami mo ti kayat na nga sursurutan ngem ti lalaki. Ang awan mo ti na ibagbaga na kada kayo. Awan mo ti marikrik tayo nga. Baka no gungundawayan na kayo. Baka no tsan-tsansingan na kayo. Ne, apig katawa ka. Saan, Uncle? Agbabarkada kami laang. Ngim pa nagriknam ka de. Kulpi ni Aldrich. Kulpi? Kay kasawin na kit saan nga straight, saan nga malalaki. Panagkunak, Uncle. Anya. Sana mabalin. Masapol nga. Agarami daktiwagas tapno saan nga agtuloy nga agkulpe ni Aldrich. Kiara, balasang ko. Uncle. Para kanyak, at na posibilidad na nga agbaliw pa ni Aldrich. Anyang agbaliw, Uncle? Nga maamiris ng tumutlaing. Nga lalaki isuna. Iso nga rumbeng nga lalaki mo, tipuso na. Nga gaputa lalaki isuna, ket babae, ti rumbeng nga kurso na dain na. Babae, ti agbalinto nga kapareha na. Mabalin, Uncle. Nukas na patsim nga mabalin. Mabalin na mapasabak ti kasjay. Uwan mat, Uncle. Awan mat pa iti ana. Saan na mat ibagbaga nga. Agkurkurso na day so na ti lalaki. Awan mat ti nagbalin nga boyfriend na. Talaga nga napasnik lang mat ti panagbasa na. Bayat nga ro ano kasta. Hangim, Kiara, at ako mati ibagakin ka. Uncle? Kayat mo ka ti agkulehyaw. Ayun, Uncle. Angim awan mati kwarta da tatang. Talaga nga, pursigido ka nga, ituloy mo ti panagadal mo. Uwan, Uncle. Apay ka di, Uncle. At dati proposisyon ko king ka. Proposisyon? Word, dinggin na. Tano kayat mo? Mayat na ito. Ag-benefit ta nga duwa. Anya ka di tayo, Uncle? Nulakit de. Mai-convert mo ni Aldrich nga agbalin nga lalaki wano malalaki nga talaga. Siya kunti mangpaadal king ka. Kayat mo? Anya? Kahit yung sawan, Uncle. Nung mapagbalin ko nga malalaki ni Aldrich, pagadalin na kiti koleyo. Wan, kay ko sawan. No agbalin nga nubyom. No agbalin ka nga nubya ni Aldrich. Siya kunti makaamu iti panagadal mo, balasan ko. Agpagpakatawa kayo mat, Uncle. Ay saan? Seryoso Kiara. No lakid de, tamanubyom ni Aldrich. No lakid de, si kakit nubya ti anak ko. Pagadaling ka. Siyak ti makaamot tuition pen, siyak makaamot ti allowance mo. Amin nakasapulam iti panagadal mo. Bayat nga nubya na ka ni Aldrich ko. Siyak ti mang pabasakin ka. Kahit yung sawan, Uncle. Malaksid kini Aldrich nga anak yo. No, agbalinak nga nobya ni Aldrich, paggadalin dakmat. Doa kami no ka nga pagbasahin nyo. Uwan, ikarigatak, balasang ko. Aramidik ti amin tapno mapasamag dayta. Nalakalag agpamuspusan. No raskin nga agilako aktinwang kadabaka, aramidan. Ano,
panunutim anak ko, para iti masakbayam daytoy. Ipadas ko, Uncle. Ang ime. No, aping agkatawa ka. Tsaka mo, Uncle, ah. Tsaka mo, adan to interest ni Aldrich kanyak. Ngamin, kasla pagayam lang mati pa nang ibilang na kanyak. Ipadas mo lata, kas kanyak aramidik ti aming. Tapno laeng, agbaling nga malalaki ti anak ko. Kitno si ka, no talaga napatigmat king ka ti panagadal mo't kolehyo, no napatig king ka iti masakbayam, aramidim mo't ti amin. Sa bagay, gusto ti kunayo, Uncle. Uwan, wala, pagpanpanunutan manak ko. Para iti masakbayam daytoy. Apay, manon nga aldaw nga saan nga nagawid ni Aldrich bakit? Apay, di mo ka di malagipon ayati pakada na king kakadata. Nga, Kad, talo nga aldaw, talo nga rabii nga umyanda, iji balay ti classmate da. Taad da nga ron ti group project da nga iliplipas da. ay kastaya. Ay, group project da kunak, ay group project. At dati lakings da, nga iliplipas da, kan siyempre, agbabanding da kano Tani laeng Aldrich ti agtuloy nga agbasa. Kat dagiti da duma, saan da kanumot nga agtuloy. Oh, damok manon nalpasin ti panagkakadwada. Kasta nga talaga dagita agtutubo. Ay, among bakit. Sa anak maawanan itinamnama nga, agapuko tan tumutlaeng kini Aldrich. Rumbay na laing nga kasta ay nanding lakay. Tasaan mo't nga kumpirmado nga bakla ti anak ta. Baka mo't no talaga nga impamaysan halat panagadal na. Baka mo't no sanan tula asikasun mo't at love life na into no makaturpos iti kolehyo. Ay, kuray pa ikidi saan pa nga nakaturpos. Okay la kanyak, no agasawan, ti anak ta. Anya? Ay, agmauyong kansan si kanandeng. No nasapsapa ako di na may nasaysayaat. Nasapak nga maamuan nga adanamnamak nga kaapuko ak. Uray no saan pa nga nagturpos ti anak ta? Ay kasano nga ro doon no makasikog. Ay kit agpadaya ka. Anya? Ay luko-luko ka talaga. Agbagtit kansan. Makasikog ti anak ta bayat nga agbasbasat kolehyo. Agpiesta ka pa'y. Agpaala ka pa'y. Ikaw una, ay di mo maawatan ti Riknak, Wilma. Arabidik ti amin, agkaapuko aklaeng. Arabidik ti amin, makaasawa lakid de. Magkaputot laeng ti anak ta, nga ni Aldrich. Ay, panawang ka man laeng ay. Maka no maari nga anak, ti kinamauyong mau, nandeng. Ay niya ka diday jay. Ay, si ka maggayam, kaya rabalasang ka. Uwan, Uncle. Oh, kaya apay. Eh, sa pulim ka din ni Aldrich. Reward sama, tanapan nag-enroll. Panag-enroll nga minayin. Da kayo nga talaga tirinantak, Uncle. Ay, apay, anya ka diti ibagam kanyak. Anya ka diti masapul mo, balasang ko. At da ka di papaibaga ni tatang mo, ni Lito. Awan, Uncle.
Saan nga mo ni tatang ngay mayat dito eh? Ne, apikas lagsang sangit ka, balasang ko. Sumri ka, nagsarita ta. Mala, tugaw ka. Anya ti problema, Kiara, balasang ko. Umay ko makisarita ka da kayo, uncle. Nga, pat ganyo ko madeti, nagtulagan ta nga duha. Nagtulagan nga. Nga pagbasahan dak, uncle. Ipagbasain ka, numanubya na ka ti anak ko. Iso nga rod, uncle. Anya ti kahit masawan. Nubya na kan ni Aldrich? Jak pa yung rod amo, uncle. No anya ti estado mi. Ang ti sigurado. Adan na pasamak mi. Ni Aldrich ko? Kensi ka? Un, uncle. Anya ti kahit masawan nga adan na pasamak yaw? Kat. Adan na pasamak mi nga duha, uncle. Iti may isang rabi nga napan kami imyan iti balay iti kadwa mi barkada mi. Nagiinom kami iti arak, uncle. Kit gaput na barte ka. Ken gaput ta malagip ko di nagtulagan ta. Napan ko rinabawan ni Aldrich, uncle. Rinabawan mo ti anak ko? Ni Aldrich ko, unam? Uncle. Kit adan na pasamak yaw? Uncle. Da kayo lang ti makamaw. Diyak amo ni Aldrich, uncle, ta. Kasta unim, nakainom na ti suna. Ang kabigatan na, saan mi nagsarsaritaan, uncle. Adan na pasamak yaw? Uncle. Kahit nasawan, as in, napasamak di uncle. Ngas, di kwa anak, di kukwam na, Uncle. baka mo rin nabawam lang, baka agak lang mat. Saan, uncle? Talagang anda na pasamak mi. Amok, uncle, gapot adamotin padas ko ta nagka-boyfriend ak idi. Iso nga amok ba tinararamid ko. Kahit mo sawan, imingar mat dati kwa niya Aldrich. Unmat, uncle. Jak amo No anya? no ibilang na kanobya ni Aldrich. Idinto nga syakti ng rabaw ken ko ana. Ay bagaking kwa na, nga rumbeng nga takdiran na ka. Rumbeng na laing nga nubya na kan taada nga ron tinapasamak yaw. Nagkanaig kayaw. No kasta, uncle. Pagbasahin dak nga ti kolehiyo. Ay, una, takas na nga ron titulag ta. No kasapulan nga kasaritak ni tatang mau. Ta agnubya kayo, nubya na kan ni Aldrich ko. Pagbasain ka, sigurado lakid di nga umanugot isuna. Ta para mutlaing king kaday chay, anak ko. Para mutlaing iti masagbayam. Nga rin, uncle. Tila problema ni Aldrich, baka no di na kayat. Ay saan na mabaling, masapol nga takdiran na ka. Agyaman na karon, uncle. Ay wen, siyak tirumbing nga agyaman, balasang ko. Agyaman aking ka, tay naramid buti amin. Sino day ta? Ay, sikat dati may isa nga nasingid nga gayim ni Aldrich sangkad eh. Wen tito, siyak ni Jasmine. Siyak dati may imyan iditoy. Teka doon ni Kiara ken ni... Ay, Kiara, wait. Ay, wait, Jasmine. Ni Charmaine. Wait. Ay, si kakayam, Jasmine.
Ay awan ni Aldrich, adda na panan na. Ta nagkuyog da kini Kiara. Kiara? Wern. Nay. Aping agsangsangit kabalasan ko. Kuha ngamin tito. Malagip ko di nagtulagan ta idi. DJ proposition mo idi imay kami imyan dito eh. Kahit ko lang amin unay ti agbasay ti kolehyo tito. Kit gaputa na ibagam kanyak ti jay nga nalaki di manubyok ni Aldrich kit pagbasahin dak. Nangarami dak iti pamuspusan tito. Adya. Idi imyan kami yanda Charmaine. Nagiinom kami. Kit adda na pasamak mi tito. Inaramid ko ti amin tapno magustuhan nak ni Aldrich. Kit nabartek mo ni Aldrich, kinayat naman tito. Kinagpaiswan na. Naging inarakop kami nga naturog nga bigbigat. Kit anya tikunan ni Aldrich. Tsaka mo tito, takas la din namat malagip. Di na malagip nga da na pasamak mi gapo ti barbartik na. Ngim napasamang ka talaga. Kahit nasa unang balayge. Nagtipon dagiti bagiyo. Uwan tito. Unang ngim ni Kiara. Di ba tito kunam nga sikati makamot panagadal ko no agbalinak nga nobya ni Aldrich. Saan ka di nga rumbeng na lang ang takderanak ngamin kat ada na pasamak mi. Kwa. Isungay karigatak tito. Nunaskin nga umyanak dito yan isang pit ko ti bagikon. Tabakakit no ada na buumi. Ayat ko lang ang bagbasain dak tito. Ay, guri ka. Ay, guri ka. Urayan ta ni Aldrich. Kinkastamot ni Kiara. Lawlawagan tayo man ti amin. Api ka di tito. Basta. Ti amok man tito nung patganyo jay nagtulagan ti idi. Ay, wan. Ti amok no seryoso kayo di ko tito. Seryoso ipaypaysok nga talaga day jay. Ang medyo maululawak. Medyo jak maawatan ti mapaspasamak. Apay met tito. Nalawag medyo tulag ta dito. Jimbagam nga pagbasahin nak no laki di agbalinak nga nobya ni Aldrich. Kit ada na pasamak min. O diba? Nobya nak nukwan, nobyok no kway sunan. Ta nagkaida kami nagpatpatnag. Ken ada tinapasamak mi. Kit posible nga agbunga pa'y dayjay nga napasamak mi tito. Ay, wah. Ni Charming, ada ka mat dito eh. When Jasmine, ada ka din ni Aldrich? Ay, awan balasan ko. Si ka ni Charmaine, dati may isa pangagayim ni... Unang girl. Awan ni Aldrich, anak ko. Sikati kahit kuha ka sarita, uncle. Apay, Charmaine. Ada nga min tinagtulagan mi kini Uncle Nanding, Jasmine. Anya tinagtulagan nyo? Ay, kwa. Unay. Ay, di mo ibaga. Di mo sawan nga pati si kagat ada na pasamak yung kini Aldrich. Ay, apay amuyo, uncle. Idi may daim yan ijabalay mi. Nabarbartek kami. Kat ada na pasamak mi kini Aldrich, uncle. Kapot ada na pasamak mi, uncle. Umayak ka, makisarita ka da kayon. Alukuyan yun ni Aldrich nga ibilang na kanobya ta.
pagbasahin dak maternity college. Kahit kulaon nga maituloy ti panagadal ko, Uncle. Ay, sana mabalin Charmaine. Siyak ti pagadalin ni Tito. Ta siyak ti nobya ni Aldrich. Ay, kwa. Api nga si ka. Kit anda na pasamag mi kini Aldrich. Pati si ka, Jasmine. Wan, kaano kada kayo? Idi first night kanya. Ay, first night. Kaano ka di? Ay, siyakot apagsang... Ay, aguri ka. Second night sa kanya. Ay, aguri ka. Ay, mati. Aguri ka. Maulawak. Talo mo itong Diyos ka. Kaya't mo saan, Tito? Saan lang nga siya tikinasarita? May panggip ka di proposition mo? Ay, wait. Ginagpaiswan na. Naibagak amin ka da kay nga talo ide. Ang amjak matnamnamaan nga da kay amin nga talo. Ay, maulawak. Tito, basta pagbasahin nagtikuleyo, Uncle, ibagayo kin Aldrich. Baka kat nagsikugag. Sabi ko matasaan. Tagbasa ang pailaang. Basta ibagamanggal nga siyak tinubyaan na, Madi, Charming, siyak tinubyaan na. Agure kayo. Katnay, saan lang kada kayo ti problema? Problema pa'y ni Kiara. Pati ni Kiara, Tito. Pati ni Kiara, Uncle. Wine, talo kay nga raud. Ay, apo Diyos ka. Talon sa amot tanti manugagay. Nakasaritam ka di idan. Anya, saan ba? Nakasaritam idan, Makalawasin nga umyanda dito, Dandanin pa nagbabasa. Kat apay, saan lang sa pulin dagiti naganak kadakwadan, dagiti anak dan. Dagiti talo nga babalasa nga insang padamot ti bagbagida dito. Kat ti pagdanaka, agkakasilid da. Kaslaawan mo't ti mayat nga, narumwaro no makisi na ti silid kadakwada nga talaw. Madlaw ko pa nga kaslaad na tensyon itinagbaitan nagiti talaw. Anandeng. Kasi ka ti magisaritan, Damagim kini Aldrich, Sika mo ti baga na nga kasaritak. Sika ka mo ti rumbeng nga kasaritak. Tas sikat makaamot sungbat. Wow. Kuwa bakit? Nakaaramid ang iti bidot. Nakaaramid ang iti problema. Anya? Dadakila parikot. Bakit? Anya nga parikot kay pagbagam? Kuwa, kastoy tinapasamak. Anya? Yarasaas ko king ka. Problema nga talaga, dayta. Di ka lang amin nagpanpanunot. Anya ayat na panunot mo. Takinasaritam ida nga sa gaysa. Dayta mo tijak na amires. Nga amin daket kumagat. Amin daket umanugot iti singasing ko. Nga pagbasaik ida, nulakid di manubyan ni Aldrich ida. Kit jakmot namdamain nga aramidon na ti amin tapno manubyan ni Aldrich ida. Kit ita. Talo tinubya ti anak ta. Anya korti ko ng Aldrich. Kit okay la kanuking kwana. Basta tong palag ti karik kadakwada. Day ta itat problema. Pangalaam nga ti pangpabasam kadagita talaw. Ay, nagrigat to pa nga pagbasain ni Aldrich. Sakit nang nayon ka pa iti talo nga pagbasaam. Sana mabalin. No may sao kay laeng. Kasano nga ti aramidam. Kat talo damat nga nasagid ti anak ta. Talo damat nga nagaraw ti anak ta. Baka kat agreklamo dagiti naganak kadakwada no may salat pilyam. May sabot dagita naganak kadakwada. Kayat damay. Gaputa pagbasa kano dagiti anak da. Uri sinumat nga naganak Numalibre dat pagpabasa dat anak da. Dakila pa ka na maayan da. Handa nga kontraan.
Hangin bakit? Pangalaak nga rod. Pangalaak ti pang pabasak kadagita talo nga manugang ko. Manugang ta. Akit, sikat makaamun problemam dayta. Ta si kamit ti nagaramit ti problema. Inak mangkin di jay. Nay, apay, tumba ka. Balakay. Maulawak. Apay, biniglam tumot kami titimak dar. Agdul-dul ka mo bakit? Ay, Wilma, adyan mapaspasama kaya nga. Iya na yung mga kanyang natabitbit mo, nagbangsit. Isot pa kaulawa. Nay, apay. Bigla-bigla mo latan nagdul-dulukan. Wilma, bakit? Paring dito. Oh, pare. Kumusta mo ni Kiara di balayo? Pare, agyaman na ka. Agyaman na ta. Pagbasaom ti anak ko. Diyak mo dinamnama nga agkaayatan dagayam ti anak mo. Angim apay pati digiti duwa nga gagayim dagat. Umyanda mo ti di balayo, pare. Ay, kwa. Narigat nga ilawlawag, pare. Sana bale, pare. Tinasisita, tinapatig kanyak, adamang paadal kinikiara. Kalikaguman na launay ti agkulehyo, ti anak ko. Lakit agyaman na ka, pare. Makaamu ka lang nga, mangkit-kita ka nakuha na mateng. Bakakit no, matatail ti panagadal da. Basta, pare, approve kanyak nga agabalayan ta. Pare, saan nga day tatirin ang tag dito? Ay, anya ka ron, pare. Ilaklakog gayam amin nga baka kinuwang ko. Isa pulan lakman ti bayer ko. Ay, apay mat. Baka ilakok pa yun ti dagak nga taltalunag. Apay mat, pare. Di mo kadi kaya ti agtalunan. Agabrod kan samot na yun. Malaki lang ang pangangailangan, paring lito. Kasapulak laeng. Ay, nadamag ko masikog ka ni Mare. Word, masikog ni Mare nga Wilma. Ni, kita mamut lang Kasla di agsikugan ni Mare. Angim, no kuma basketball kat buzzer beater kagayam, parang nanding. Iso nga ron nga ilako kung dagiti baka kada nuwang ko, pare. No, kasapulang ka ilakok to pa iti dagakaon. Baka ilakok pa yun, dagiti ukil-ukil kong, pare. Ay, pare? Ay, awan, pare. Alapan, pare. No, adaman amom nga bayer. Isa pulam man bayer dagiti duwa nga baka ken mesa nga nuwang ko. Sige, pare. Nagtenagan na no nagmaayan na kasin yung nagproblema ak gapumetlaeng ti aramid ko. Ayat ko laeng nga gapu ko ak iti kakaisuna nga putot ko nga ni Aldrich. Posible nga maaddaanak iti talo nga manugang. Talo nga pagbasahin iti kolehyo. Sana iranapay iti panagsikog iti agbalinto nga menopausal baby mi keni Wilma. Ad-adan samot nga nagproblema akasin yung gapo iti gagar ko nga agapu ko. Awan mo ten ti mariknak nga ragsak. Imbes ko mga maragsakan nakta, posible nga makaasawan tumatlaeng ni Aldrich nga idikat pagat atapak nga bakla. Ang damat nga may stressak iti aldaw nga tunggal aglabas nga aldaw kasin yung nga may samot ten ti dumawat iti tuition fee dagiti talo nga posible nga manuganget na ilako kon ti may nga baka at dapi may isa ken may nga nuwang.
Agkurkurang pa kasanon tulakit din no. Allowance da aminan. No kumadwagasot ti allowance ti tunggal may sa apo di upat 800 adagos tinaldaw. Maulawak. Sabi lang masikog ni Vilma. Kasi tulungan dakman. Tulungan dakman kasi. Dahil di nga ron, di ba kabuklan, di ba kasarita kasi nyong nga po iti gagar ko, nga maadaan iti apu ko, problema matan, ti adda nga dimteng, tinaganap ko. Angin sa nabale, at least adanam naman nga agkaapu ko no saan man ka ni Aldrich, ket dito ito siguro menopausal baby me. Angin, gastos naman kayak to pa nga tatagtrabaho no ag-collection ton na tinaudi me. Bakit di mag-aak ton kasin? Balakadan nakman kasin pang-aasiyon nanyat aramidek tap no marisot dito nga parikot nga siyak malat ng aramid. Okay lang kumano may salaang. Ang talo damat. Kasano nga rod nga pagtalawag jadwa anyat aramidek. Uri ni Kiara lata kuman tanas singid kanyak ni tatang na. Ngam digiti dua alaka ang kuunem ammo ti pamilyada tinaganak kadakwada. Ang orisin basta may salaing kuma. Ang di talo ay na Diyos ko baka nasapak nga matay kasin yung iso nga tulungan dak iwanwandak man pang-aasiyo. Ay yun akong tagyaman kadagiti makaitin ti balakad. Kaya lagyaman naklaunay king kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. Ket sabi ko mga ket nakaibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuy agparikot unay nga pagayam mo Nanding. Kasi yung pakakayat mo nga ipasakin ka dahil duwa nga manugangan. Baka adamot kayat mo nga manugangan kadagwala. Alright, dayan Nanding. Thank you so much. Di pa nang iburay mo dito nga pakasalitaam. Nga jakam mo, no, siyak bilang, jakam mo no anyat aramidik no siyak ti aday ti sitwasyon mo. Ngem no siyak ti pagpabalakadam, jakam mo latamad ti sungbat na no anyat aramidik. Siguro, aklunem latan di mo kadikayat nga talot agbalin nga manugang mo. Talot ti posible nga pagapukwam. No agsasabay da, talo adagos ti apukom ken ni Aldrich. Iti sabal-sabali nga ina, sabal-sabali nga manugang, di ba?